Musisi wa Mutongo TV watindata palavo nde wende na kwiloela kamema kaku kama visa ka Mutongo TV chambe ni kutungia mvea munene nundu wa kutusa kuwa na kuendea kutwiloela chakeli ngutungie mvea nundu wa kusakuwa kilungu kicha inengo na mikalile kukisia isia na nundu mundi ni bandu nithoketwe ni mwini munene ndeko ndo mwete sitwa nenda kuthocha tithietia eni make nye naku Nitasali Shabeti Wambua kilungu cha inengo na mikalile kikukia kila wakatano mwendo wa saa ile na nusu ya mawio na indi ninyi mutwaisi wacho ni tawasali Shabeti Wambua karibu sana sasa poa sana kede museisia wa Mutongo TV wambo mutabia weniwe ukinde chambe isito yaku ila tukwisi nayo weze masito makumi mengine ndikwenda maweto nangi nikono kuma andikitwe lakini ambao tutabia weniwe umetokamba weba pa. Yeah. Thank you. Musiaisia wa Mutongo TV. Ndia ugethia wibala uyu kamba guonthe. Kena yonthe kwa jumla na ala menza uwe Kenya. Nyene museo nene kwa tiamu ya seo. Nita wa Brian Mambi wa James. That's why nasia MJ the second after Michael Jackson. Ndakitali va mutito ni level 4 hospital. Ni mwini wa Mbathisia Ndanzi. Ngare Konti. Na Siangai. Makanisani. Ona usho wima. Ni tha mutito ni level 4 hospital. Umetoka? Mosi kwito ni. Kana usiaitwe ba. Nsiaitwe na siwe ba ilobi na neno kwa. Sawa. Una zewe ba ilobi na neno kwa ne anea lata la kaiwa kaka masinga kwa na kwa kuonde ne anea mutauzi naweza kuka masako dono no kama sako ile akwa bado na mutiyo ilobi ko ndayo rulo ajo na ko haban. Thank you. Ani muvea muno nundu wa kututhocha nthini wa studio ino. Karibu Kindu chake ni muvea pia kunenga Mutongo TV na timu yonthe mwanya wa kutumwanya naku. Nthini wa kilungu kicha inengo na mikalile tukunikila inengo ila siebo established take. Ila sitebo ona nwikala na mundu kethe na kinengo kingibe wa kila we uisi. Na indi otauni tuwe ya inengo na tuimanenga ona platform ya kwekata ya kupractice kana kusia hivi inengo sio so ni muvea kindu chake li nambe kutungia mvea ni kwithia yu no nasi kana we amweka tu wasani alama na kilile na speed yulu na ndisi no kwiso no tukwisobika butabye so siri yake uni chao pala wambie na indi titumanya muno na indi mwendo musisi ya Mutongo TV usunwe mweni witu MJ the second kai wa superstars dakitali inject kabisa asante uene bala aindi twithia twitumwanye nake tumane mikalile yake ta mundu ina kinengo atukuni kila kinengo chake cha wathi cho kunua ngita na cha usanii tikwina tu usanii ni usanii mwenene maybe no twambie bai ba ubikite neba titambite kusioka bala wambie where are you na kana ni cho yuba loba we wikite chao na chao no tieli chao ine kuyata mwangai isito ni waitie mbesa waitie nguma sibo no bongo nina mathina ala mejao ma kawaida munduni tio ni ona thina wa mbesa just like the other artists kana the other Kenyans ni ona mathina ma mbesa ndienda kubitha ni ona makoani otajao ota mundu ulonge ti makoani mosika tokotini ni ona makoani majao o mambesa lakini bala weju tusiite kinengo chako kala kimite ni nguma mbinge itejao itanamba ita mbesa ai nene togu ni nguma mbinge itana jao itana imbesa nikiningi na wewe yani tisiyoketi nende wani tata wa mikalile yakuni wasika no sia yetu ilobi ithe yakwe kala chao ilobi na thoko ma ilobi even before nesiawe ithe yakwa ndi ilobi 70s
pal 70 dala na eso twana tinye first born nyene ko mweso. So how did you grow up as a normal child? Kwa bungwa nina ndaja ilobi. My father is like ni mama zaidi kwa idhaa jao idhaa yako so time bingi nenda ikala nake ko na binga nyana ndaja kuna whether ana spend yoto suma ndo yanona ila kutenema yuko ni mawe sendo edi anondo ni wale to sisi angai ni wale teka chao sendo sia ni mesene lakini nye ila kadha none na kuni nine na mbata ko zaidi yako Waikana kanini waikana ka muthemba mo waikana ke kulukulu nundu ni wa kinengo cha mundu kiyumila kithiani chu kitono mubingi isa kikamutatisa muno kana waikana ka kwetio bo wa mabuku nundu ni wa se we ndakitali no tubika ko lakini yu mwele waku yuni kana ukesa kumila we utwike mundu mwima wailiata yuko ndia sia kulukulu na ipata neka tio thitha witha ukasiana no si la andu meaka ni nini kulukulu lakini Didade kulukulu na ameshuga opportunities na ipata na chao anatodha ututo za ukao osu na tio kawaida okwa wele wabalabe inyaku no kwathanga kukonanga munango ndokombea na chao ni choe yandiko ya pala ide yako ni bone nda yikalanga lakini nyako no tango na almost daily paju na nekola thank you almost daily peka kosa waidi weka ni waidi ya munda kena wetio mbiso ne ndo twasia isio sia nywa kebu isika na wabu bedo kafubea aweza ide mwa kama no ma kinobo ye kana sionkwa na kungu yito makosa tunyene that almost daily ekango itemje ibinde sunu waise kana wina kinengo chama ba ukwiko mundi nambithi yoko natane nambithi yoko natane nene ngiti andwala maana kuvito chwa mene chwa nangetha ndikengana chwa we na ndini wa comment section masia no hungo nyona ne class 2 na kona mikebe pe makasi ni makwa maya nene na moyo wethi yani mase ubetie moseo pyo na yeke wa keep plate twindo tomato wana toi masubia ngeko na mekele ni ya mauta wethi ya ni more advanced na yume sauka mo kama ndiye ya kaka kwa wethi ya kasoko twekita kasoko no yaba tumesoma twele kenda moto ugethe no thio ko na ndi yuto yoba ndisi ajo sia hiato. Thank you. So pai na wito mbini waku na ibata no wabi generally yes yo bikaba twika ndakitali walilo kumina nundu twasia kinengo cha mundu ne kumwikaliwa na maisha masio na mikalile mesio neona ndiye tsika kinengo mimi sikuwa najua nginaona mundu ndiona kana ni jao ni kinengo ndiona kana kinengo ucho sata chao kana we ngetio hobby undu nani ona it's hobby okay no part of me ndikuya kana nona kana kindu kine kinengo ndio ndikaugenge nondo kuya kuninge twakunana moku tuine meo jao meobo amayare konti nyanona the difference between me and them ni with anya ndie studio na rekondi nene sio compose nikila no nayu nikita kinengo ni kwithia kinengo cha mundu pemo yuni kana umanekana ni kinengo pe banduka mukathimu kabitukane inyo ndemo iko kindu kimwe lakini mwibitukana na mundu lakini no twasi ni twabitukanie no ndo ajao nyana naendelea school anoka secure job you were there ndiku ya na mesia mbesa kana nene kara lakini we there ka life kakwa nigetha kikio better ona getha ni ona mathina alama hapo getha ke better kuliko ko okay we there no ni afford guitar no nike na you there na umayekata mathi afford sasa unaona nimeenda step ahead nibo nimekalile niwe kitu meta kitaki nike meo kumesiene na kuma alama ya mako ya mesiene na kwa ya kwa tofauti ama sivyo savant tukisobeka ba undu wana na andu anana uoka wafanikiwa kana mikalile akya benduka waile to sisi anana lakini before to aye ni kana before to bikeva ngwendo manai ya twiki hata yunoka utakitali ni kindu waina wito kana ni kindu kile cha kusoma na titi ala yuto asoma ona moto akonana sio I used to top class tipa primary na na mo top mondola yuwe ya ne competitor kama nene
akani weto maziro mo pe mwitu mo wa Spain abe jamaa mo ulayu nake ne munene muno kwa bank na kwa I think to compete ya 300 Thank you. Now Bwabikieba you pe wathi nainie kamwana TBT na cia resort cia umia cia tundumio tui resort cia umaika tundumio tui hivyo koliai kamwana ndaitha bahati nondu kwa ina maisha majao mambesa kaundai bando afitete muno but nyene bali kile chende cha ikinge cia contribute wa cia sangwa na nathi school nene. So from there life yambe ya change mikalile watawia benduka yuke thia to no ka ningwenda kitindo muno lakini ndio no kana assignment bingi bingi pyo mwitani shina landu mwanite na couple ni getha keka nini nikathika olekete lakini ngali yoko sanisia ta yue no ki nene iko wa thanthatu the moment na tabio mwe nene no kite nebikane azia musiamo lakini yue thea ni a bit tricky yue na ingenda ni maandikithie wana ni hospitali ni maandikithie ada ona kena challenge pani beta bayende dango de na idea onde nado no kamwana osi mwita umaiko molinge motuko ni painter mokale no isi o weather we sharp kona sindu cia kunesa ni painter mokale muno athukuma company ya Crown athukuma na company ngi akopoa thank you akandika weta langi ndukama lakini osu nini si akopoa chini kinengo chini cho kinengo nenda utukunia wathi waku wambe nyena kumamie na muthoni wawe mwitu waku na muyania ngakutungia ondu moima ondu nosie ate na no kana yu andu nye pe amwe makumamie binda yu lakini muno alama kikumana kibyu pe wathi wa police na be wathi wa Janet yu ndisi utukunia wambe kana utukunia Janet nikana tethi umwe tesiokithia inge yu tikulike muno kiusani utena mikalile yaku yuta musani tambe kumanati yu wathi ni chao wosa ata chao na wathi usu ubangilite panondo wina weyonge kundu kungi lakini no sempani tina byo no ondu pio balance ya uya na mambo magita indi so tukunia keba okalonda nekiti na kuneta Janet tiyo ya okay ya kumilia bandu bangi ya kwijambe wa bale ithita kwisi indi mwando musiaisia Mutongo TV twitho twikunuwa Janet mwitu ambiti imwe live ande no studio cia MJ na indi twithio mwavanini na twasiokethia etukwithio tau twende okwatiania nake muno kiwathi ni twasalisha beti ombu tembo yenderendi right naindi mwana musiaisia wa right naindi mwana musiaisia Mutongo TV bala bonde yuende na kutwilela twinthini wa studio ya MJ kai wa Superstars twinake mwe kwa imwe nthini wa kilungu cha Inengo na mikalile naindi kini kilungu kana ni part 2 ya kilungu karibu sana twende kutumwanya nake na muno oitwithia twikunikila maundu makonete wathi ni chao wathi wathi ni words siavangwa ndini wa certain melody melody nila ina rhythm
solo na bass and drums. It can bring out that musicality. Wika chao kati wayu procedures ya kusevya wathi. Niwo yandikia niwo wiyine ya of course nini wito wina na live band siaku. Lakini ituambie baiti na waimba thisi usu imaba. No thendo yoka amutwe. Oi mwinele fulani. By the way woka awe fullness. Ukewa lakini tiwo onde. Mwana. Ukethia niwewa kethe Janet. Yoko kabati yoke labati bukata balwa uno party twabana then the story ya nini kamada mkawize iflonesa. Na that beat si on them mutwe. Po maanisha ndo yandikia wambathi niwo yandikia. Ndisi wanaandikyo. Ndisi wanaandikyo. We yandikia na we yandikia. Na wese yuwe si ukona gitana ene nondonge. Wane chuchukia mutwe. Ni ukaba ngitani ukakirekonda. Ubangete kwikata na kinengo cha kutia wini. Niweze ngoje number 1 ndiye kana jao. Ni kinengo. Kakana ni sawa. Wathi ubangete kwikana hata nawo. Ngwenda umanja. Ngwenda umanja siana nano ndina miaka 3. One wakana. Kuma nambe yakwina. Ngweta yu wakana. Wow, 3 years. Na you've done a lot. Ngweta wakana. Yeah, last year ilikuwa mwaka yangu ya 3. Na nengia target ya 10 years. So 6 bado. Yes. From there I'll hang my boots. Uno kila mtu uno kila muno. Kidogo ngali abandi tisu na sendu sia mathemposu. Confidently utona kwa asia. Utoni waku umete thini wa wathi kana maundu ni alangi makuru. Ni 2 in 1. Ni 2 in 1. So department ya health. Na wewe civil servant. You can. Na wewe wasioko wangela babangi. Sira kila yukela isangi. Thank you. Ndabyondo kwata ni asia. Wea kwandikwa. Na wathi. Nundu wathi no kwenda time ya wo. Nabena kwandikwa yu. Kutese wathi. One, to local arrangements. Yes. Na we angali kwa neno. Ndibanga wa weekend. Sawa. So nyambanga from Monday to Friday. Elanga tena night. Nena night na sikwa Monday na the night ta ina. Ndi the night off. Tabambaro. Ona. Kekeibina. Kekeibina. Ilangwa nandu mena muika munini kana mema yika nini maitata maundu mekivathukanyo either kwiselo wathi kwitu mona kwikia tu biashara na sindu sia mathembonge sia kwiyukilia na kwa ile mikalile yoni amwe maybe andu ala matona kwithia makusiichi baya makwisita musani omayisika na be maundu angi makwika usomete ona aingi masia ini tia som andu asuto momea kwa jumla. Tabareda, no isi chuchu chaitene. Chaitene. Yuko soma. Kusoma ebinda datene dai wabika secondary. So colleges and universities where they are timono. Lakini we wa form 4 tene. Na wili kawadhine. Where they are niyo masomo no. Kuna witness ya kizungu na weke chao. Na we mundu mwaleange. Yo kama ndo ma exposure yuba anza. Thank you. Asante. This time around. Secondary we say kalibu keloto iwe there we jao. Palabe wanazoko we there abe secondary. We secondary. Yani palabe na primary. Percentage ya secondary. Wa compare yundo siana na natene. The high we compare natene. Ni mbinge. Kou ando ni masoma mangi. Masoma mangi. Na ndi you from kumabu mede ya ka uwe honge kuenda wa. Thank you. Adaso to no me ata you. Alama kuenda wa. Dokata drop out from the school. Neke wasi we na kinengo chacha changita. Tene.
nondo yu ukolele paandi kana yu kanini uke na miaka ta class 1 ndwe yake na miaka 3 ke class 4 kene komisa isu na kalenda umya bukene komika ka kone mbandi number 1 kayamba itekelwa mwezeke ndo kaina ke bandi neka nini lakini kethe waumie tene binda uni challenges sisi yaikuo anoenda kuina yu wapige wena miaka mesio ukawine mwese yundo reverse lakini ndiye yumondo isikulu sahi akole amba kwasi mbona ngania akole ile mbona ngania akole ile anewaekie isu ya ibati yake ambo mine kindu chonde wambe ambo mine mina negendo sio ko jaune thank you mine no abe ndo so maana ndo ugethe wasoma onagetha ndo na bito kaendea makaendea ando sima mapinduka makatuka supporters yako masia twasoma anganya nikendo nonete menta kuno nigwa uyitanise na Michael Jackson mwenyewe yes kwa nini mwana sio international one okasija kungana kwa Michael Jackson the Jackson 5 mai atano alama ziane yo mwana na aiwa mwiso ndesi chombo ndesi chao andu ala yumavumete ni mabrother mage na ukuna lakini la wezi leiwe na atukani wathi a record na kindu cha songa ngonete kundu perform ite TV ndaimwe TV ndekele ngonete buka vest for thanks to county government of Machakos kusupport yaini kusupport Inengo asindu sia muthembo su lakini dance ikulia muthibyo ni kana tumine pyu yo dance ni chao kubangithia dance ni chao na dance nundu pe binda wambi yene yandu discussion masia ukae wa kunela wathi ndakunithia dance nundu dance ni mukwatile really live undu ngwate na temi no ngwatia wathi wetu ambaika isu cia nabute nini sinuko na dance ni chao dance biosa hata dance bene sito yake zongo na ne verb sometimes no icheka noun okasia dance ni verb ne kwa zonga kun dance tiendo chao zonga to tuko yu akamba imageke ai ni dance ni koko ne bala andu masongete wathi uko na you life masongete na tukole no masonga kwa YouTube dance yema wa tati na yu woko abangithia mundu wa solo wa bass wa rhythm wa ithembe na wa vocals ne mebanga makune live yu ne atuka na ndiko natio ande kana kaka wako ni ata lakini ngonete wiko na niwe kitumia mbeye na kwase ni ngonete wiko na patwa asisia then wa bandi laptop kaiwa live yu kendondo chije da ke ile studio kaiwa masiondo chile thank you that's true UK chama fans ndo malaja mosi tiwa no mo genda yo ala yu mewa me pata namba tisi yako makoka asante yu ala yu me kala ma te pata namba tisi yako asiwe na mazoka yu ala mo kana ala mewa meja na ndatu komane muno dance ni muno pyo dance ni na itumi sympathy kiatianisio no turabilo kumia and of course Mutongo TV ni thauka empathy bate ndibi sia kusiuma ni tuthauka na tisi yake eweka ni tuthauka but before then Mutongo the wena page na nisibe andu masobeti tu sudo tutapia official page yaku YouTube account yaku ethabe na mpoto no kunengane ya mundu kwasi okwenda kukweta private event kwetu dance ni su na ona mundu kwenda ku support what's either na studio more than this thank you YouTube neta wa Brian ni neta wa Brian ni wetie lakini YouTube we search Kaiwa Superstars Kaiwa Superstars tuna subscribers 150,000 tufikishe 200 tafadhali tupicha manele tio nzio ngiale tayo amalo TikTok twezetete Brian MJ Kaiwa Superstars isu siebo TikTok ni Brian Kaiwa Superstars ni twati anije Brian MJ Kaiwa Superstars
isu na watu to follow pia. Let's follow. Gili mengo mwanza na ile tuviche 100 tukapicha 100 ingia pale kwenye TikTok right away. You Facebook pe account isieba u fake si they try ye kale ni gando mayasi ene toneni na Facebook ngise for how long will I keep on addressing the same issue that penjesity yakwa isi andike to Kaiwa whatever superstars sio yangu page yako ni kana Kaiwa superstar band sio yangu ya kuita wata to clarify kangonia kenda ngonia evisa ondo the nani ameke bu camera ni isu imwe toilet ko unfollow you okay no we wait asia mbesa pede do challenge binge mono ni wako ni ano ni wako ni wa amwetete chao na tafadhali either wina metuo tesu na wale wengine wenye tabia kama hizo mkome. It's punishable by law. This one ndio tumefungua haina nini mingi sana. Kaiwa ina full stop. Superstars. Kaiwa ina full stop. Superstars. Look at the profile picture. Lakini alame na mituo ya mbosu wa kutumia visa siene na kuya bala matabanda. Yo na language la sida itomeka ndeni wana ni Yesu no si asio kona Otimondo in right frame of his mind. Kaiwa superstars ni kwate ni makwate ma follow pages. Ma follow pages. Thank you. Namba ya simu. Namba yako ya simu ni 0713 501 701. Sio kelela. 0713 501 701. Kuna nambesu umwete chathio perform here birthday private event mutu ano rurashu dance ubingu ye club wina lounge wina biashara anything ona wina birthday ukwenda uko record ukwenda uko record ona alama kwenda collab ona alama kwenda mentor piga hiyo namba. Thank you. Tuko manenge lakini nditambito kama na nendongo ni wathi yetu ambaika baika ndiliga ba studio nithi yako nite mbaika na nama note yuna kwina ena kinengo kichatane lakini we mwanda musisi wa Mutongo TV ni mubaya munene undu akutambanya na itu nginya muthia wa kilungu kicha inengo na kingi kwendea kutukwa tambau nita Asali Shabeti wambua ngati mtandao yakwa kila bandu nita Asali Shabeti TikTok ni Asali Shabeti YouTube ngita Asali Shabeti Facebook Asali Shabeti naende kene kilungu cha inengo na mikalile Mutongo TV niongo atanio ya Mokamba.